na sisi kwa siku zote zilipita. Najua leo pia atakuwa pamoja na sisi. Tunashukuru Mungu zaidi kwa sababu ametuongesha. Ni kitu kubwa ya kupatia usamani kushinda kitu yote. Yenye tunangoja haiko ndio mambo makubwa. Kenye kiko nguvu Mungu ametupatia. Ukiwa hai ingine vyote vinawezekana. Nilisikia shukurani ya ndugu ambaye aligonjoka. Hakukosa kufika fasi popote kwenye alikuwa anaenda kujitunzisha. Hata kama hakusema kwa ile shukurani ni ya kulinda nyumba yako. Ukiona watoto biko basima, kucha toa sadaka ya shukurani ya kuwalinda. Usikuje kushukuru na unatoka hospitali. Ukwenda shukuru na wangali hai. Haleluya. Amen. Tuzamura amaboko dushimira Imana. Tuinue mikono tushukuru Mungu. Kusema hapa kuna nje kuna baki magari, kuna wengine wako nazo lakini hawakuleta. Alikuwa na bayazanye n'abatayazanye ndibaza ko zose zifite assurance. Benye balizileta na benye bakuzileta iko na assurance. Assurance y'imodoka imariki. Assurance ya gari inafanyaka nini? N'ubwishingizi. Kusema kuko asire. Muyibuza gukora impanuka. Inaikataza kufanya ajali. Ahubwo buyishura y'igite. Italipa kwamba na imefanya nini? Ariko ubwishingizi bw'Imana. Lakini assurance ya Mungu yivuze ngo nzakurinda. Mungu akisema nitakulinda. Assurance. Ni assurance. Assurance y'isi yishura ibyangiriza ariko ntabwo ibuze ibintu kwangiza. Assurance ya dunia inalipa vilivyoharibika lakini haikataze mambo kuharibika. Assurance yabuze umuturirwa wawe gushya. Assurance haiwezi kataza gorofa lako kurudisha. Irashaba kazaza kwishyura ariko yahiye. Inawezekana wanaweza kulipa baadaye lakini ariko assurance y'Imana. Assurance ya Mungu yivuze ngo nzakurinda. Kisema nitakulinda. Nzakurindira abana. Nitalinda watoto yako. Harone nzakugira. Sema nitaenda mbele yako. Andikwa na Marko ibice 6 sura yake ni 6 murongo wa 6 mstari ya 6 tugeze ku murongo wa 8 tufike kwa mstari ya 8. Ndumva ubwo niko ngewe mbyumva Jogisi mimi nabisikia tugiye kugira ibihe byiza. Tunaenda kuwa na muda mzuri. Amen. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Marko ibice 6 murongo wa 5. Habari njema iliyoandikwa na Marko sura 6. Aravuga ngo inasema Marko 6:6 6 Marko atangazwa nuko batizeye agenda mu birorero impande zose yigisha. Buke yahamagara abo 12 ahera ko atuma 2 abaha ubutware bwo gutegeka abadayimoni abihanangiriza kutajyana ikintu cy'urugendo keretse inkoni yonyine. Ati mwijyana impamba cyangwa imvumba cyangwa amakuta mu mifuka yanyu. Amen. Amen. Yohana ibice 8 Yohana sura 8 umurongo wa 3 mstari ya 3. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana. Habari njema iliyoandikwa na Yohana ibice 8 sura 8 umurongo wa 3 mstari ya 3. Haravuga ngo inasema abanditsi n'abafarisayo bamuzanira umugore bafasha sambana bamuta hagati. Kubasulinya muri Bibiliya benye banasulinye musulinye kano kantu kavuga ngo bamuta hagati. Musulinye kale kakito kusema wakamutupa katikati. Dusoma muri Yohana n'ubundi tusome tu ndani ya Yohana ibice 19 sura 19 umurongo wa 18 mstari wa 18. Haravuga ngo bamubamba naho n'abandi babiri hirya no hino, Yesu ari hagati.
Usulinya kabango Yesu ari hagati. Sulinye pale Yesu akiwa katikati. Dusome muri Yesaya 50. Tusome mu Yesaya 50 umurongo wa 7. Mstari ya 7. Haravuga ngo kuko umwami Imana izantabara. Nico gituma namwara. Nico gitumye ngomera mu maso yanjye akamera nk'urutare kandi nzi yuko ntazakorwa n'isoni. Dusome kuva 14. Tutoke kutoka 14. Umuntu ufite Biblia hafi na hansomere. Mwenye iko na Biblia karibu anisomee pale. Kuva 14 toka sura 14 umurongo wa 13. Isinagogi arigisha asangamo umuntu unyunyutse ukuboko kw'iburyo. Abanditsi n'abafarisayo bagenza Yesu ngo barebe uko amukiza ku isabato babone uko bamurega, ariko amenya ibyo batekereza. Abwira uwo muntu unyunyutse ukuboko ati haguruka uhagarare hagati mu bantu. Akakavuga ngo hagati mu bantu. Arahaguruka arahagarara. Nimwakerereza ijambo ry'Imana. Reka tubikomere amashyi. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Abantu bibuka intego y'aya masengesho y'imisi 40 turimo ivuga ngo benye banakumbuka shaba ya hii maombi ya siku 40 tuko ndani inasema nini? Komeza. Endelea mbele. Mugire gute? Nasubire nyuma gahunda no gukomeza imbere. Bango ni kusonga mbele. Niba mwibukira ijambo icyo bivuga, kama mnakumbuka hii neno inasema inyuma hari iki? Nyuma kulikuwa nini? Nyuma kulikuwa nini? Imbere hari iki? Mbele kulikuwa nini? Hakurya no hakuno hari iki? Ngambo na ngambo kulikuwa nini? Bari hehe? Balikuwa wapi? Mfitiye ubutumwa Imana yampaye. Nina ujumbe Mungu alinipatia. Kandi tutagiye kure y'intego y'amasengesho. Na bila kwenda mbali ya saba ya maombi. Ijambo rivuga ngo ntabwo uzakorwa n'isoni igutabariye hagati yabo. Neno kusema hautaharibika, amekuokoa katikati yao. Niba utabikunda wihangane, kama ubipende ujivumilie. Hari abantu badakunda koherezwa ibiganza. Kuba tumejya bapende kupatiwa mikono. Wihanganira uyu munsi ubutahani ngaruka sinzabyongera. Ujikase siku utarudia sitafanya hivi. Kohereza ikiganza umubwire ngo humura uzakorwa n'isoni. Imana igutaharibika. Mungu anakuokoa katikati yao. Kandi Mungu bishize kumubwira ngo ntabwo uzakorwa n'isoni hautapata hagati yao. Mungu anakuokoa katikati yao. Bavandimwe bashimye Imana ko Satani yabateje icyorezo cya bya bindi bavuze. Sasa wale wandugu ambao walishukuru Mungu kwamba shetani ameshambulia na vile vitu. Bahamagaye umushumba numva twari turi kumwe muri saa. Ita mchungaji na niko nasikia tulikuwa naye kwenye saa. Ibyo yababwiye bakoresha nge narabyumviye. Yenye alibambia batumikishe nilibisikia. Bigenze gutya mu bigenze ufanye hivi ufanye hivi ufanye hivi. Barabikoze biraba. Balibifanya vikafanyika. Zaragiye ziliendaka. Bile vitundu biliendaka. Ni iki mwari gukora kugira ngo zisohoke? Ndabarahicyumba mwari kukimuka. Sasa ile chumba mungehama ndani. Yaravuze ngo mbasigiye ubutware. Sema nilipatia mamlaka. Kandi uzimpamvu ibintu by'abarokore bitabakorera. Unajua juu ya nini vitu ya warokore haiwatumikie? Mwamaze guca ibintu by'Imana amazi. Mulishaka zarau vitu ya Mungu kamata tuvi. Ulikutanaka na mafrape. N'abazima ntimukibaha agaciro. Na bamusima hawapati yake samani. Hallelujah. Ijambo terira
ry'Imana, jambo ry'Imana rirarema, yashizwe ijuru iteka, n'Imana irinda kwera kwayo, rurema n'iryo zina rye, ijambo ijambo rye rirarema. munsi nimba utumva Imana, umuntu utari buze Leo kumva, mtu mmoja hatasikia Mungu, izo nzugi muraza kuzikinga. ile milango mtaifunga. Uyu munsi nta n'ikinyirukansa, nta yindi gahunda idasanzwe mfite i Kigali. Leo hakuna cha kunikimbiza, sina mpango. Mubwire ngo uze kuyumva hakiri kare. Umwambie umusikie mbele ya wakati. Abacuranzi iyo muvuye kubyumva, Wapiga muziki mkitoka kwenye vyombo vya muziki, uzabigira umuco mu gihe ndi hano. mubifanyake kabisa desturi kama niko hapa. Iryo ni itegeko, rega nanjye ndiwo muri Elohima yo gukora i Kigali. Ninakuwaka mwenyewe kati niko hapa, Mujye mwicara aho ngaho. ukwenda ikala pale. Namwe abaririmbyi, Na nyie baimbaji, haleluya. Mwokozi wetu walikuwa msafari na walikuwa na safiri, na Mungu alisema wasafiri. Ama kukoba na safiri bila kuzungumza na Mungu. Kwasanze buri gihe cyose, Tulikuta wakati wote iyo tugana n'Imana yavuze, kama tunaenda kwenye Mungu alisemaka, tuzahura n'ibyitavu. tunakutanaka na lenye Mungu Ariko akusema. gusanga niyo maboko atujyana mu byo Tunakuta njoo mikono inatupeleka kwenye twasanze ubushake bw'Imana budasharira, kama mapenzi ya Mungu ahubwo twasanze hasharira inzira tulikuta tunachunga ile njia ya kufika kwa mapenzi ya Mungu. ariko dusanga dukomejwe n'uko Tunakuta tunashikwa nguvu na nini? ibitavuze ntibizakuraho ibyo yavuze. Yenye Mungu akusemaka havitaondosha yenye Mungu alisemaka. Nihashaka habanza ibitavuze, Ikipenda vinaanza lenye Mungu akusema. nashaka bimara amezi n'imyaka. Imalize miezi na miaka. Icyo tuzi Kitu tunajua ni kwa duhamanya n'Imana, kenye tunahakikishana mwenye tulikuwa. kuko aho yavuze tuzahajya, Mwenye alisemaka tutafika. kitambike mu nzira, Ikuwe munjia, mu burwayi, iwe mu magonjwa, tuvukana, mwenye tunazaliwa, iwe wapi, iduhamagara niyo mwenye kwisenga. alisemaka. Twongere tuzamura amaboko dushimira Imana. Tuinue mikono tushukuru Mungu. Balienda bagera hafi y'inyanja, wakafika karibu na bahari. amaso yabo yareba imbere akabona inyanja, Macho yao ikiangalia mbele wanaona, bareba inyuma bakabona ingabo za Farawo, angalia nyuma wanaona jeshi ya Farao. hirya no hakuno hari imisozi, Ngambo na ngambo kulikuwa milima. nta na hamwe hari inzira y'ubutabara. Hakuna kwenye kulikuwa njia ya msaada. Bari hagati y'urupfu, Balikuwa karibu na katikati ya kifo. bari hagati y'urupfu, Balikuwa katikati ya kifo. ubwoko bufite isezerano. Ni taifa yenye iko na ahadi. Hari aho umuntu agera kaminuza ntirikore, Kuko kwenye mtu anafika
muntu ugira icyo umara. Unamsema hakuna kitu utasezera. Sasa nakumbuka ahadi. Amen. Bari kumwe n'ubayoboye witwa Mose. Walikuwa pamoja na mwenye anawaongoza jina lake Musa. Ngo Farao abatuzi. Farao alipokuwa na wafuata, ngo Imana ibwira Mose, Mungu akaambia Musa, nibakomeze bagende. baendelee baende. Nibakomeze bagende. Baendelee safari. Kuko abanyegiputa babonye, Wamisri wanayewaona ntibazongera kubabona. habatabaona tena. Imitima yacu twababona gute tugiye gushirira amahangazo? Roho zao zikasema tunaweza kukosa tena, tunaenda ishia. Ntabwo batekereje ko kutazongera kubabona ari uko abanyegiputa bagiye gupfa. Habakuwaza kama kutokuwaona tena tu wanaenda Batekereje ko bagiye gupfa abo banyegiputa walikuwa na bagasigara. wasa wao wanaenda kufa na Wamisri watabakia. Mose avuga ngo nimwicecekere gusa. Musa akasema mukiza Uwiteka ari bubazanire. Mutaona wokovu Bwana Mungu atawaletea. Hagati y'imisozi, hagati y'inyanja, Katikati ya bahari, katikati ya milima. Imana yamwe ngo ntimuzakorwa n'isuri Walisema y'abatabaye. hamta Gutabare hagati y'abari bakuzenguruka. anakuokoa katikati ya wenyewe walikuwa na kuzunguka. Bamuhaza iminsi Walikuwa na kupa masiku za mwisho. basigiye kugukora. Walikuwa naona Kandi impamvu zo kubivuga koko muragoswe. sema chuma Ariko kubera isezerano, kubera isezerano, ntabwo tuzasubira inyuma. Gahunda ni ugukomeza. Iturangaje imbere, izatugezayo, izatugezayo, atatufikisha. Bibutse ko ibiturwanya ni ibirebwa, ibiturwanirira n'ibireka. Na mwenye anatupigania. Ibiturwanya byararemwe, Yenyewe inatupigania. ibiturwanirira niyo yabiremye. Nk'uko Yesaya yavuze, yasomye ijambo rimwe Yesaya riragira ngo nire mu mucuzi, Yesu anaumba ikare mu mucuzi, ikare mu mucuzi, anatengeneza kandi ikamuremera kugisubizo. Mungu anaenda tosha ndani chini. Birabanga uzaca mu mazi ntazagutemba. Utapita ndani ya maji haitakushusha. Ikiyigira Imana ni uko uyanyuramo yarisha abandi we ntuyapfire. Jishu unapita ndani ya ile maji na ikuwa wengine lakini wewe hautafia. Ariko ntuzayapfira. Utapita ndani lakini hautakufia. Cyo kiyigira Imana. Cyo kitu inaifanya. Uzaca mu roho uzasha. Utapita ndani ya moto Imana ntizanga kuwunyuramo. Mungu hata kataa. Ikiyigira Imana ni uko ucamo ubushyemo kandi abandi bana. Utapita ndani na hautaugua na wengine walipita ndani wanaungua. Ko yabwiye Mose arambika inkoni hejuru y'inyanja. Aliambia Musa kutia fimbo juu ya bahari, Itandukanamo kabiri. ikakatika mara mbili. Niwe muhanda ku isi yose wakozwe igihe gitoya umara igihe gitoya. Ndio barabara kudunia yote ilifanyika kwa muda kidogo na ikamalizika kwa muda kidogo. Abasomye muzambwira undi muhanda. Benye walisoma mtajua. Uwo ni wakozwe igihe gitoya umara igihe gitoya. Ile barabara ilitengenezwa kwa muda mfupi na ikamalizika kwa muda mfupi. Strabag yahabaye. Strabag alikuwa pale. Ushinwa wahaje. Hakuna China mwenye alifika pale kutengeneza. Amaboko yayo ubwayo. Mikono ya Mungu peke yake. Urabwira ko imbaraga zikora umuhanda mu nyanja. Nguvu zenyewe zinatengeneza barabara mu bahari. Inzu nanjye nakubakira. Imodoka. Gari. Umugabo. Mwanaume. Ese sinamushakira ukamubona. Sina mimi naweza kutafutia mwanaume na mpata. Umugabo. Mwanaume. Umugore. Mwanamke. Hano abo sasa abasore bari bahanga. Aba bote si ni mavijana wenye biko. Abakobwa si. Wasichana si njoo. Ibyo ngibyo. Kile tu Amafaranga. pesa. Uza yose siyo sinayo. Si ile yote si ni franga hii. Sinaweza kupa. Icyo ni kuvuga. Kitu niko nasema. Uze kumenya icyo kibazo. Usikuye ona ile shida. Ubone gikomeye. Uone kwamba iko nguvu.
Zaburi ya 93 Zaburi ya 93 mstari ya aravuze ngo amajwi y'amazi menshi sauti ya maji ni umuraba ukomeye w'inyanja unazaruba kubwa kuri hejuru Bwana Mungu wetu anabishinda nguvu. Inyanja yicamo bahari kakatika amazi amwe yagira urukuta maji kafanya ukuta azamura profonde akapandisha shimo azamura akapandisha shimo azamura akapandisha shimo wakora indari kwiriye akafanya sasa ahita ahumutsa akakausha ile fasi ngo batambukiye ahumutsa balipita fasi ya kukauka kandi inzira yagombaga kunyurwamo nabo yaremewe njia ingepitwa ndani benye baliumbiwa ile njia hataza kugira ubibesha ngo ace mu nzira Imana yabigiye kuremera sikuwa mwenye atapita hataza kugira ubibesha ngo ace mu nzira Imana igiye kurema angalisha kabuta siku abayiremeye nibo bazahinduramo bonyine hagira undi ushaka kuyicamo azayingwamo kuko si Imana igiye ataruka ndani kwa sababu ako kazi Imana igiye kukuremera wakati yenye uzashaka kukarwanya azahasiga ubuzima ko ntabwo Imana ikaremeye haiko kuko Imana igiye kukuremera uzahanukira kurusenga azahura n'amakuba kuko ni Imana irurema kana na kwa sababu Mungu anakumbia wewe ariko Imana yigira umukanishi ikinjira mu magare y'Abanyegiputa unajua Mungu mwenye anajifanya mekanisiana ingia makinga za Misri nibarajyanye amasupani n'umubazo byakoreje hakubeba kama supani kama alifanya nini sijue kama alivala sarupete atuhima lakini Mungu tuizamurira amaboko tulichuka inulie Mungu mikono tumpatie utukufu ngo amagara kururika biruhanije makinga ikaenda pole pole ngo bamucira humutse wakapita fasi ya kukauka bose nta n'umwe usigaye abakecuru na bose baramba fasi yote na watate bote bakavuka kuna bageze hakurya walipofika bagezemo hagati sawa kafika katikati harya yababwiye ngo Abanyegiputa mwabonye uyu munsi ntimuzongera Wamisri wenyewe mliona leo hakutabaona kama Imana yari imaze kuvuga Mungu chote ivugiye muri Mose mugire ngo ibyo bintu amatwi yumvisha amaso agiye kubibona yenye masikio sikia macho nenda niona karongera mugire ngo ibyo bintu amatwi yumvishe amaso agiye masikio isikia macho nenda inenda sesa amatwi yaciriye amaso agiye kubona byasohoye nenda ona ubwo abahanuzi baciriye ibiganza bigiye kurakura nenda pokea mikono nenda fanya n'abana byaciriye ntibabyiza ariko haciye akanya lakini amaso yabo abona iby'Imana macho ya ukaona vya Mungu vyenye Mungu anatenda kandi musome Bibiliya soma Biblia bino bintu Mose yabivuze Imana itabimubwiye hii vitu Musa nivisema na Mungu akumwambia Imana alimubwiye hakuna vile Mungu alimwambia yego singuye umuntu ahagaze ahangaha mtu akisimama hapa singomba mvuge ngo irambwiye sikusema no Mungu ananiambia kuko navuga ngo irambwiye sio hata nikisiseme kama Mungu ananiambia mpagaze hano mu izina ryayo inasimama hapa kwa jina la Mungu none se mama avuga ngo nibasengere ibyo basengera hari ubwo ari Imana yari bimubwiye sema baombee wenyewe wataombea basi kuko Mungu alikuwa amemwambia yatuye mu mutambi alinikiri kama kuhani none se hari zo bongeye kubona kuko zenyewe basi balionaka tena mumbere ikiganza mubwire ngo uyu munsi n'ikidahari nakire bakubwije mwambie leo nakemea kiko Mungu anaenda kimupa katika neno lake mubwire ngo n'ikidahari nakirema nakemea kiko Mungu anaenda kimupa reka mbabwire ko iyi nzira Imana yibabwiraga ntari ihari acha niwaambie hii njia Mungu alikuwa anawaambia na haiko abakozi ba Imana babwira nzira ari ihari tumishi ya Mungu hari ihari njia hii haiko yayibabwiraga hari inyanja alikuwa anawaambia na bahari yote ariko ijambo ryayo ritarigera inzira mu lakini nyanja neno lake likaumba njia ndani ya bahari barambuka bakavuka mubwire ngo ntituzasubira inyuma gahunda n'isonga mbere hatutarudia nyuma pango ni kusonga ahubwo tugukomeza imbere pango ni kusonga kubera ko bari batugose igiye kudutabara walikuwa wanatuzunguka anaenda tutawala anaenda kwa Abisirayeli bose bambutse Abanyegiputa bose binjiyemo Waisraeli wanavuka wa Misri wanaingia ndani barongera barambura inkoni akanyosha tena fimbo bose bote bose bote
Imana yabivuze vile Mungu alisema. nta munyegiputa bongeye kubona. Hakuna Mumisri mwenyewe alionaka. Mbigire ngo hari ibintu amaso yawe atazongera kubona. Mwambie kuna vitu vyenye macho yako haitaona. Mbigire ngo hari ibintu amaso yawe atazongera kubona. Mwambie kuko vitu vyenye macho yako haitaona hata kama vinaogopesha. Amena. Ijambo ry'Imana rigiye kubyigizayo. Neno la Mungu inaenda kusogeza hiyo. Amena. Amena. Mutumyani ijambo ni mu gitabo cy'Abami. Nakumbuka neno ndani ya kitabu cha Wafalme. Ba kabiri. Wafalme ya pili. Ibice 19. Sura 19. Umurongo wa 35. Mstari wa 30. Hari kuza uburyo Hezekiya yasenze. Kwa gisi Hezekia ahanganye n'umwami wa Ashuri. na iko napigana na mfalme wa Imana yohereza Yesaya. aliomba Mungu baragenda kuko wasabye kukurengera kuri Senakeribu umwami wa Ashuri. kwamba niende ndabikwemereye mfalme wa Juda amubwira n'ibindi. Juda akamwambia Yesaya arigendera. Yesaya Hezekiya nawe arataha. Hezekiya na 35 haravuga ngo mu ijoro ry'uwo munsi. waje busiku. Amena. Mu ijoro ry'umunsi yakiriyemo ubuhanuzi. Waje busiku amechukua unabii. Ngo marayika aracomoka. Malaika kachomoka. Ntumbaza aho yacomoka. Sijue kwenye alipita. Ngo araza yinjira mu ngabo. Akaingia kwa jeshi za Senakeribu. za ile majeshi ya Senakeribu. Arazicindagura. Akaziua. Arazimika. Akaua akazica ijoro ryose. Akaziua usiku. Akazica Hezekiya aryamye. Akaziua na Azica Hezekiya asinziriye. Anaona Ntabwo Hezekiya yigeze arwana. Hezekiya ahubwo harwaye ijambo Imana yavuze. Nibutse ko Yesaya yazanye ubuhanuzi. Yesaya kama mnabii. Nta ntwaro yazaniye Yesaya. Hakuleta hata nta gifaru yazanye. Hakuna nta nkunga yazanye. hakuna msaada. Yazanye ijambo gusa. Alileta neno. Ngabo ko wasabye kukurengera. Kwa sababu uliomba ndabikwemereye. bila kukubali. Ndabyemereye Imana. Bila kukubali. Izo ni intwaro zitsinda umwanzi. Sasa silaha ya kushinda adui. Urike uruzi ba Ezekiel 16. Ezekiel 16. Ngoze umwana wabyawa gatakwa gataba ku nzira. Sasa mtoto alinyani sana. Kubera ko yagawaga. Yagawaga. Alikuwa na yagabyawe n'amoko abiri atandukanye. Alikuwa anamgailiwa na bamuta ku nzira. Bakamutupa kunji. Nawe ugeze kwa namushyiraho twahi tw'ibintu. Na hakuna tamu nyari mutiya kataba ku nzira. Akamutupa kunji. Barigendera. Akaenda. Imana irahamye. Mungu akapita pale. Irahamye. Sema ishi. Uyu muntu akwiye kubaho. Huyu mtu anastahili kuishi. Haronje ngo nanjye ndi mubo yanyuzeho mbaba. Sema niko na mwenye Mungu alipita kuna nina aranyomora arandi. Akanitunza kanipona. Nanjye yanyuzeho mbabaye wa. Alipita kuna niko na ufunika. Ni mayibobo 28. Na niko mayibobo David. Kana muri toilette kuri waje gikora. Nilikuwa pale nalala mtoalete. Ibyo muri puberi. Chakula ya puberi. Nirahomba. Kanipita kuna mina kamera njiri bambe nimba. Ya kwanza kanisikilia huruma. Mimi kuuze Mungu afite imbabazi. Mungu akukutanisha na mmoja atakusikilia huruma. Imana iramwitegereza. Mungu akamwangalia. Bamugenda. Sema wende uishi. Nta supaneta musigiye. Hamwachie supaneta. Mituwele. Hamwachie mituwele. Ni ijambo gusa. Ni neno tu. Genda. Wende uishi. Yabaye cyane yabaye. Aliishi ama akuishi. Usiko ndio ridutosha Kigali na hose mutuye. Jo keneki na tuwegeshe tunatufaa tuishi Kigali na hapa kwenye mnaikala. Sio ndio bizindege jo mundi. Jo yenyewe nilipandisha ndege huko. Usiko ndio litumye mu nyumba. Amen. Ndio litumye muri kunyumba. Jo inaacha mimi na mnanisikia. Ndio impagaritsa hanga. Jo inanisimamisha hapo. Wagize ko na mashuri. Unawaza ni masomo. Sinje nyavuga ku impamvu z'akazi. Sisemake juu ya sababu ya kazi mimi natumika. Ufite neza. Uko na mingi. Ngiro wicare hari. Kuya ikala pale. Ntibishoboka. Haiwezekani. Ntibivamo. Habitokake ndani. Cherekana ucunga hatarimo amateraniro. Uchunge na makutano haiko. Ijambo. Neno. Rijya riduhuza n'abakomeye. Na tukutanisha na watu bakubwa. Bakatwubaha tukabaho. Banatuheshimu na tuko bakaheshimu. Ucira bugufi. Banashika mbele yetu Ijambo ryonyine. juu ya neno tu.